simila mase kubambile ungafika la phambi kwendlu yakho uyibone isikhangelele wena uyazikhangelele udlule uzuyazibona mhlawumbe usuthutsha emagrosa uthi kodwa lapha mani ma usubuza abantu bakutshela ukuthi hayi wena inamba ohlala kuyo nasiyana lapha ungayiboni bagcina bebuya bekubambe ngesandla uthi ma usungena kwesinye isikhathi ngegedini ungangena ulokhu ungaboni uthi ma usungena phakathi endlini kukhona kusithi dlwe ubulahlekile ukhohlwe endlini yakho lapho ohlala khona so ukulahleka yikukhohlwa lapho ovela khona abantu ma bephumile esintwini baya lapho baye khona balahlekile sabuya sathi thina ukuphenduka kutsho ukubuyela lapho ovele khona kumvelaphi yakho kumdabuko wakho kusiko lakho yikho okuthiwa yikuphenduka kodwa laba abachumayeli abakhona emhlabeni abaduhisa abantu babatshela ukuthi phenduka besithi ukuthi hamba uyeqalisa into entsha ongayaziyo ongakaze uhlangane layo empilweni yakho kanti manje liyabe lingena ngapi lelo bani umuntu angalahleka ngitsho lolimi lwakhe kasaluzwa phenduka malithi phenduka lithi buyela lapho uphuma khona lapho vela khona hayi ukuyangena entweni ongazaziyo njengoba ngithila ukuthi mina izolo njalo amanga yiwo wodwa alama versions amanengi njalo amanga akhulunywa kokuphela ukuze abantu bawakholwe ungawakhuluma kanye uthule bayawachiya kodwa ungaphinda uwaphinde uze uwaphinde impilo yabantu laba yonke bayawakholwa abantu baze babone sengathi kuliqiniso lento ezingenzi ingqondo bazibone sezisenza ingqondo leli bhuku leli European Book of the Dead leli libiza lithi liBhayibheli le libhuku labafileyo elabelungu European Book of the Dead ibhuku leli mawulifunda likhuluma ngoMoses owazalwa eAfrika wakhula eAfrika waqeda iminyaka engu-80 eseAfrika kuthange ngakhuluma ngokuthi mina uMoses ofanayo wayesiyangena emathempelini ase-Afrika lapho okwakulotshwe khona imithetho engu-42 ama-42 laws of Mahat uthe mayesuka lapho kwathiwa uMoses waphiwa imithetho eli-10 entabeni yaseSinayi iSinayi lalamhlanje ngithe ngiyikhangela kumap ilokhu ise-Afrika mayesephiwe leyo mthetho ingu-10 kodwa lapha kade ngena khona ethempelini esiyakhonza 5 times ngelanga kwakule mthetho engu-42 engu-10 yakhona iphuma kuyona leyo engu-42 abesesithi yena engu-10 uyiphiwe entabeni uMoses lo bathi makwase kumela ahambe aye kulelo lizwe okukhulunywa ngalo watshela abantu ukuthi lelo lizwe ligeleza inyosi lochago ngileqiniso ukuthi lalamhlanje lezo ntshumayelo lilokhu lizizwa ukuthi kulezwe eligeleza ubisi lenyosi lelo lizwe lilizwe elihle okumangalisayo kodwa ungabuyela futhi kuloneli European Book of the Dead le liyakutshela ukuthi uAbraham ukuze azokuwa eGibhite wayebalekela indlala kulelo lizwe laseKhenani